same kanu 5 August 2022 gi masi amuk reaffirm tawbo oina sai 2022 gi kanu sida akoi la ini assembly resolution amuk su lai robani ada reaffirm tawni sai mamang gi poto and then population commission je link pagi kanu si la abani 23 dagi di population commission ji mapung phana link laga la e thabak tawdo buduna amani ko aduna hariba hoi ngarang na amdi seminar ama ani tawre ko seminar ani tawbudu su miyam na nakan dagi magi experts sing na intellectual sing na participant mayam na from all corners angles dagi madu pi matam the last resolution je analysis should be implemented to before census IC tawgudo bani se recommend tawri ne ba adu bo kan sai government masala sinjaba seminar gi resolution bo lai gra bane ba ko adu bo implement tawna bo hona da bagi kanu ne ba thengna akoina thengnari ba mayam se and then akogi record ta amsu lai kana July gi 2023 gi matam da mamang gi governor akogi kana anusuya wike hai tare ko mana leinge matam da asu hai gi kana se manipur mito khantok na hona gani hai bagi magi statement commitment se tham gi bane ba akoi ningjang ya bane kana mayam se people adum masi ningjang ya bane and then recently 2024 gi assembly resolution amasu leigre 1st March akogi 2024 da masai gi NRC se manipur kana to biyo copy hai bagi center da thagi bagi city mathang leigre have in the government itself in NRC se tawba mathau tare NRC tawba mathau tare have means illegal immigrant mayam leire have se confirmation tawba ni have ni da illegal immigrant mayam leina government itself na magi resolution low na housing na kadu bagi kira kholaga mitup se yaw ga census tawna honari bano have ni da aduna hari ji yausing ki ta di yai le na haiba aduma na mitup miran sa mayam duna ngasai gi akhoi gi sit tarahum mangdo akanda magi proportional tam magi lejari ba population natural growth the base wera kanda magi sing the minister hena lagi ba adu hena lagi ba khoki badu akoi da madu kanum leiti hai bani sab sana tawbudadi ngasai sajin na ba out number indigenous wera ka di kai hai bani hari saje ri tori ba issue je ani ni amana ngasai 2021 gi kari gi mamang thoki ba ka leisu leita ba da ngasai gi kana missing je pa option ba ngasai gi monedi administrative errors kana hairaga lagi ba 100 ki mathakta 24% ga lagi do adai India gi ko admai lagi do da ngasai 100 ki mathakta lakhi da gi ma 39 kan something da akoi gi 10 ga ma ka lakhi bagi po ka adu gi issue jam leire hauji ki realities in missing sin state lom da gi kari pa pula pusala akanda ngasai gi adu ki matik ngasai gi growth si henkal akanda kan ni mathong gang da ba adi gi recognize patong tokshan ba lana tawba mayama akoi gi village henkal pa population henkal pa gi pot am akoi gi seng na akoi mal tar ga leire aduna hari wasi di single population lakpa mayam ni population base or delimitation census sai bi gi ekoi na ka kan ekoi thingna ko honari no high kan delimitation ba tamama la ibase it should be based on the census data da yum phom ora kan da population da kan tora kan da khaidur ka doini hai sima khange ba aduna masi gi hojik lai ba miyam hori ba miyam changjali ba zeb gi kari gi na manipur seso mayam na magi loi mak yan na ga miyam changjali ba khongje se masi yam logical oi ba yam samba yam samna seng ba hai ba tare mito aidi phoman khandok na wa ku khandok na sa kamai thonga sa doi no hai ba gi chap ba adugi yam samna hai ba da aduni hai ba ni da aduna hari ba mito miran sa mayam se masi yauksan gi ba matam da manipuri gi philo phuru mayam se loina bak na sai gi magi political rights mayam se loina bong mang khane ba ate right mayam kharaga sum defect obudu di khara phari aduga democracy na tra kari socialism sai gi part am yauksan matam da political right hai ba se hauski mi ba quality maru po ne ba hari potential right to community amana se metain majority were masing kara yam ba diga yam da do adum chaloi da bani ha bani da magi natural growth ama lei jaba magi kanu du base or kan da lei jari me am da yam fairly yam sina lei bu ne ba hojina population politics na yamna kanu ni apang ma matam thaina gi kanu to du po lam ka usi toksali ba si adum any community ni to si ma si di ai metain na to so adum kanu ni awa ba tar do po matam ni ma ji yamna kanu ni hojiki chakhol matam si to ru da bani ha bani da aduna hari masima ko kisin gi gi sin state gi lakpa mayam singsina masi tawre adugi kano mayam do madu base to kan separate administration tra kai gum khar demand to kan sai lak tori bane ba moina politician gi ba decision du lobung ngam kan majority carries the vote haidana makoina sai MLA minister masing hel kan di decision making the thing sai gi number game ni na ko moina lor ko matam da adu de equally adu da achong irang thok tan imuna mutana mayam ma lakadu mayam sing adugi mangdu na ma kalhong na ba adu mayam su to kan mi to kan to ga indigenous yellow furu mayam se lemina jena high riba mayam se masidi sakana masana su magi resolution paringa masida kan masi reference lauraga gomeno mani ngasi mak
ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁꯁꯦ ꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯍꯥꯏꯍꯧꯒꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯠ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯀꯣ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯄꯥꯝꯕꯁꯤ ꯌꯦꯡꯖꯔꯀꯥꯟꯗ ꯅꯟ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯗ ꯆꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯠ ꯄꯤꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩ ꯂꯧꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯑꯥꯗꯤ 94ꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯗꯨꯅ ꯔꯤꯁꯦꯟꯠꯂꯤ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟ ꯀꯌꯥ ꯇꯧꯔꯦ NRC ꯂꯧ ꯇꯧꯕꯤꯅꯕꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟ ꯊꯥꯈꯤꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯔꯤꯐꯔꯦꯟꯁ ꯂꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟꯒꯤ ꯁꯦꯃꯤꯅꯥꯔꯒꯤ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟꯗꯨꯁꯨ ꯂꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯅꯍꯥꯟꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯅꯤꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯁꯦꯃꯤꯅꯥꯔꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ NRC ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟꯗꯦꯁꯟ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯣꯝ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯝ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟꯅ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯛ ꯒꯥꯟꯙꯤꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯑꯣꯡ ꯇꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯔꯠ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟ ꯊꯝꯃꯤ ꯏꯚꯟ NRCꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯑꯁꯥꯝꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯐꯥꯎ ꯂꯥꯛꯏ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯄꯥꯔꯁꯟꯐꯥꯎ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯊꯝꯅꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯅꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯃꯤꯅꯦꯟ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤꯛꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯟꯇꯦꯂꯦꯛꯆꯨꯑꯦꯜꯁ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯥꯀꯟ